Kabalen, magkasakit kang mga Pampangan, tapuaso pa na kaning Google Translate. Migit dinala na ba yung amano kasi ing digdag na ning search platform, a Google, king karelang tool, a Google Translate, nung nukarin malyari meng ilikas deng salita, dokumento at maski website king metong panglingwayi. Aparte ng Cebuano, Ilocano, Filipino o Tagalog na dati ng atsu king mesabing tool, at inaring Bicolano, Hiligaynon, Pangasinan, Waray at ang sarili tamo pong amano, ing Kapampangan. Basic statement na pepalwan na ning Google 110 new languages ding adagdagda pauli na ning artificial intelligence at language model apam 2. Makasaop ya kano iti king pa mag-translate karing closely related languages. Pistaman masanting yang development iti, lakwas karempong bisang mabiyasa king Amanung Kapampangan, mapilan kaneng netizen deng may kapansin na eya ustong-usto ing panga-translate daring aliwang salita. Anya naman aparte kareng eksperto king kakatamong amano, malyari taya ring iyusto ing atanggap tamong pangalikas. Pindutan mo ing like o dislike button, kay bat i-click ya itang suggest and edit. Saka muna alilan ing translation, bayo pindutan itang submit button. Samantala, ibalaos na rin po ning Google ing pamag-partner karing native speaker at expert linguists, bang sale sila ring language varieties and spelling conventions king karelang translation platform.